amakipe yagiye ahindura abatoza kipe ya Arsenal the defending champion ngira ngo tugenda tunayiganiraho cyane amakipe tubanze duhere buryo yagiye yubaka hari amakipe yagiye agaragaramo impinduka cyane cyane na mbere ko championnat cyangwa se championnat kimara gusozwa amakipe arabanza ahindura cyane ku ruhande rw'abatoza amakipe nka za Tottenham, Liverpool, Chelsea ayo makipe yose yitwariye hamwe mu makipe atandatu makipe atandatu ya Big 6 mu Bwongereza apari Arsenal imaranye n'umutoza imyaka navango imaze kubirindwi Mikel Arteta yaje 2019 andi ma equipe yose Tottenham umutoza wao yaje bageze muri journée eshatu za nyuma Michael Carrick yayifashe mu kwezi kwa kabiri gushyira kwa gatatu gutyo uyu mutoza wa Liverpool ni mushya Daniel Raiola yasimbuye Arne Slot wirukanwe kwa Chelsea Xabi Alonso ni mushya yasimbuye Enzo Maresca ndetse n'abandi bagiye bacamo baba caretakers hanyuma ku ruhande rw'ikipe yindi sige Manchester City na ifite umutoza mushya bivuze ngo muri Big 6 apariye ikipe ya Arsenal ifite umutoza bamaranye igihe kinini abandi bose bafite abatoza bashya wanajya no kureba ni kimwe mu bintu navango kiri gutanga avantage ku ikipe ya Arsenal kuba ya defenda kino gikombe yatwaye umwaka ushize kuko ikipe iramenyeranye n'abakinnyi batahindutse cyane ahubwo bari gukomeza aho batekereza ko boroshye bitewe n'ibibazo by'imvune cyangwa se wenda bijyanye na statistique bakoze umwaka ushize siritu ku ruhande rwabo umusoro usatira umwaka ushize ndetse n'imyaka itambutse Martinelli nekereza ko bamaze kubona ko ntabwo yevoriwa ntabwo ari umuntu yindura ngazamuke ku rwego ubona ko ari umuntu uguma ku rwego rumwe n'umuntu wagutsindira imikino minini kuri Bayern ukamubona kuri Man City ukamubona ariko mwakirana Nottingham Forest cyangwa se na nizi za Brighton ukamushaka ukamubura byabaye ngombwa ko ajya kuzana umugereki Solis mwana muto cyane imyaka 24 navuga ngo uri gutanga ikize kuko mikino itanu amaze gukina ikipe Arsenal watatsinzemo igitego yatanzemo assist bari mu mikino ya gicuti yewe no kuri Community Shield yatanzemo assist ebyiri wanareba igaruka rya Bukayo Saka wagize ibibazo by'imvune umwaka ushize hari umwaka wundi wo kureba Vita Gyökeres bamwe bavuga ko akwiriye guhabwa undi mwaka hari n'amakuru avuga ko Arsenal itarava ku isoko tekereza ko yakiramo rutayizamu wundi kongeramo Bruno Guimaraes hagati mu kibuga nayo nindi navuga ngo affaire type Arsenal yakose kuko ibizi neza ko umwaka ushize Zubimendi yaraje agerageza gutwara ariko iyo byageze muri za match zikomeye zisoza championnat za match zidesida umwaka wayo mikino Zubimendi atangira kujya ku ruhande bakinisha no mwana Lewis Kelly siritu nko muri match za Champions League yaba finali ndetse no muri za demi finali byagaragaye ko Zubimendi mu mikinire ye ni umuntu wizerera mu gupasa cyane bimwe by'Abespanyol agakora ku mipira myinshi ariko akenshi byagaragaye ko imipira myinshi akunda kwisubiza inyuma ari naho nko kuri match zikomeye abantu benshi bari ku match ya Manchester United yasubije imipira ibiri inyuma yose bayipapura bakayitsindamo ibitego Arsenal itsindwa na Manchester United biba ngombwa ko kuri match zikomeye bamukuramo bazana Lewis Kelly ubwo cyari ikibazo kigaragaye muri mediane nanone kuza kwa Zubimendi udakora icyo navango ni solo defending wa mukaseri ushobora gusigara akaba yavango ndakora zo combat physique ndahangana n'ibitero bya equipe adverse ushobora kuba yatwataka nkuko Thomas Partey yabikoraga Arsenal yabibonyemo nk'ikibazo izana Bruno Guimaraes ushobora kuba yafatanya na Declan Rice twongera tukabona wa Declan Rice wi project ajya imbere akaba yagira uruhare mu bitego agatanga ya assist yakoraga ku bwa Thomas Partey bikongera n'ubusatirizi bwa Arsenal imbaraga kuko gusubira inyuma kwa Declan Rice agasa nkajya gukinira hafi ya Zubimendi byagabanyije umusaruro w'ibitego by'ikipe ya Arsenal kuko nk'umwaka ushize Arsenal ubwo yatwaye champion yatsinze ibitego 74 byonyine muri champion kandi ari igihe yatsindaga ibitego 90 na ku gihe cya Thomas Partey nko muri 2023 batsinze ibitego 92 bongeyemo Bruno Guimaraes nk'umuntu umenyereye Premier League imyaka 29 navuga ngo experience iri ku rwego rwo hejuru no umuntu bifuje kuva kera kuko muri 2021 ajya mu ikipe ya Newcastle ava muri Olympique Lyonnais no musore Arsenal yashatse ariko Newcastle itanga amafaranga menshi no umuntu maze kuba proven muri Premier League no musore navango w'umukasera ariko unazi no gukina kuko unarebye no muri statistique numwe mu bakinnyi b'ikipe yo muri Premier League gukorerwa amakosa menshi bamwongeremo muri mediane ya Arsenal bivuze ngo
Bruno Guimaraes, Diculanes, Martin Odegaard, hari Berechieze, hari Mikel Merino, hari Ozubimendi ugihari. Ntekereza ngo Arsenal yongeremo icyo navango ni so depth kubijyanye n'amahitamo ku mutoza muri Mediane, azaba afite umwanya uhagije wo n'abakinnyi bahagije bo ko yahitamo batatu babanza mu kibuga. Kongeraho ko noneho yanongeremo Zirikonsa no mukinnyi navuga ngo ushobora gukina imyanya myinshi mu kibuga, yakina nka nimero 4 cyangwa se mu defense wiyangaje kuri duels zitandukanye kubataka, cyangwa se akanakina no ku ruhande rw'iburyo nk'uko abikora yaba mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza no muri Aston Villa iri ku rwego rwo kuba yakina Champions League, umwaka umwe ikaba yayikina undi kawusiba, ariko igahita yongera ikagaruka muri Champions League. Aston Villa ihanga muri bihangaje kuko nk'umwaka ushize yatsinze Man City, Man United, Arsenal, yatwaye Europa League. No mu defense navango umaze gushirika ibinya, wa mu defense navuga ngo umaze gushirika ubwoba, washize ibinya ku buryo yazagahagarara mu mwanya mu gihe Saliba badahari no mu gihe Baurian Timba badahari, bakaba bakomeza bakadefanda neza nk'uko Arsenal yo navuga ngo identite yabo muri no minsi itozwa na Arteta kubanza kugarina neza mbere yuko bashaka n'ibitego, banabona n'ibyo bitego batatsinda byinshi ariko bakaba bugariye bimwe batsinze. Ntekereza ko Arsenal yinjiye muri shampiyona nanone navuga ngo iyi experience ko bubatse equipe yabo, ko umutoza ari umutoza umenyereye, konyeho n'abakinnyi bamaranye igihe kinini bakinana, yinjiye muri shampiyona nanone equipe ihabwa amahirwe muri Premier League no mwaka. Ikipe ya Arsenal ngira ngo badukurikiye nko ku rubuga rwa YouTube bari babona uburyo ifite amakipe nk'abiri, amakipe abiri kandi yose wavuga ko nta kipe yoroshye irimo, ahubwo zine ya gatatu bari umuntu ntiyayishakamo. Ikipe ya mbere irimo David Raya, ikabamo Gabriel Magalhaes na William Saliba. Horian Timba gaca kuri kabiri, Karafiori kuri gatatu, Declan Rice hagati mu kibuga akaba ari nyuma ya Odegaard ndetse na Bruno Guimaraes. Solis aca ku ruhande rumwe, Saka aca ku rundi, Kai Havertz yataka. Iyo ni ikipe imwe. Indi kipe ikabamo Ian Emery n'abakuye muri Leeds. Yego, Mosquera na Israel Konsa bakaba bari mutima wa defense. Uzamuri Meslier. Ben White akaba ari kuri kabiri, Nkapiye kuri gatatu. Zubimendi inyuma hagati mu kibuga akaba ari kumwe na Eberechi na Lewis Kelly. Uruhande rumwe rwa Martinelli, urundi rucaho Doman. Hanyuma Victor Gyökeres yataki. Iriya nayo ya kabiri ibaye ari nka Crystal Palace n'ubundi yabona nk'umwanya nk'uwa karindwi cyangwa wa munani. Ikipe ya Arsenal yari yubatse ndetse iri mu zihabwa amahirwe yo kwitwara neza. Arugaju ku ikipe ya Man City yatandukanye na Pep Guardiola, ariko ikazana Enzo Maresca, bavuga ko azi ibijyanye na identity y'umukino w'ikipe ya Man City. Man City yo urabona yinjiye muri shampiyona ihagaze ite, ni ikipe nanone abantu bataruringa mu kurwanira igikombe cya shampiyona muri uyu mwaka. Bon, harimo ntabwo wahita ubakuramo ariko kameme nk'uko bivuga hari impinduka zikomeye zabaye zishobora no kuba zabasaba umwanya wa transition cyangwa se kongera kwisuganya kugira ngo bongere bagaruke ku rwego rwiza. Yes, nibyo bafite equipe irimo groupe y'abajene benshi bakiri bato. Ntekereza yuko batari bagira experience isa ni y'abasore ba Arsenal n'igihe bamaranye na Arteta. Samira bikomojeho umutoza wa Chelsea igihe yari arimo ko yatozaga igikombe yatwaye cy'isi, bakavuga bati yagiye gukora ibitangaza muri shampiyona, ariko araza bigenda nabi, arirukanwa. Asa n'umuntu wamenye n'ubundi ko akazi azakabona hakiri kare, agira uburyo wenda asa n'utangiye wenda gusuzuma iyo squad ya Manchester City, nubwo atagize amahirwe yo kugira igihe gihagije cyo kuyitegura kubera ko abakinnyi benshi bakinnye igikombe cy'isi baza mu myitozo batinze. Iyo ni imbogamizi ya mbere kubera yuko batoza bakina pre-season ihagije yari mushya kugira ngo byibura ibitekerezo byo bitandukanye n'ibyo asimbuye abona uburyo abitoza abakinnyi be. Ibyo rero kuri Arteta ntago we ari ibibazo cyane mu gihe kuri uru ruhande ubwo ndavuga defending champion ingereranyije n'abashaka kuyaka igikombe ingereranyije n'izi za Man City. Icya kabiri
hari amahirima y'ingenzi Manchester City yatakaje atari umutoza gusa, gutakaza Bernardo kuri experience afite, Rodri bushobozi afite mu kibuga, harakibazwa ese nko gusimbuza Rodri bizagenda bite, ese bazabona Enzo Fernandez? Nabyo nta kandi kazi gakomeye cyane, kuko bakubwira ko mu mupira hari imyanya y'ingenzi ikipe byanze bikunze iba igomba kuba ifite, kandi abo bakinnyi bakaba ari abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru cyane. Notama bakubwira yuko utagomba kwishora mu kibuga udafite umuzamu nimero 6 na nimero 9 b'abahanga cyane. So Man City ufite umuzamu mwiza, Donnarumma afite na rutahizamu mwiza Haaland, ariko nta nimero 6 mwiza kuri ubu bafite ushobora kuba wavuga yuko yasimbara Rodri nubwo bakiri ku isoko, probably sinzi ko bizaba bimera imbere. Hari ikindi kintu Man City isa niyatakaje, nahoze ndeba igihe bajyaga kugura Alan Cherki, igihe ubwo Viana yari amaze kuza ari kuganira na Baciki, yarasimbuye na Basuriano, kuko habaye umwanya usa naho Chiki yagumye mukaza mumenyereza. Bose bagarukaga ku kintu bavuga bati mu myaka 2 Cherki yaba umusimbura mwiza cyane wa Kevin De Bruyne, ariko bakagaruka ku ijambo rimwe, baravugaga ngo he's very chaotic. No muntu iyo bavuze ko umuntu ari very chaotic, no muntu ntago ari umuntu uri reliable, no muntu uraho uhindagurika, ufite akavuyo muri we, intambara nyinshi zimurwaniramo, udatuje, utari wa muntu nyine bavuga ngo tumuteretseho umushinga wo kuyobora ikipe igiye kugenda igatwara igikombe, akadutwara match 38 za sezo yose, akaba ari wa mukinnyi indiscutable umuntu wese abona akaba atamushidikanya ubushobozi bwe mu buryo bwo mu kibuga, mu mikinire, mu buryo bwo kuyobora abagenzi be no mu buryo bw'imyitwarire. So haracyarimo ikintu cyo kugenda akora kuri personalite z'abakinnyi. Icyo nacyo ni ikintu kimataringa cyane, abakuza bashyitsa kuri stage yo kuba abagabo, kugira ngo bagire iyo fighting spirit bageza ku rwego rwo kuba bakura ikipe Arsenal ku gikombe. So ntabwo waruringa out ko Man City ari umufavori, ariko rwose ntabwo ariyo ya mbere. Irimo ariko ntabwo ariyo ya mbere. Hanyuma indi kipe ni ikipe ya Manchester United. Akoze cyane Didier kuri yarakurikira kabisa, abagenda neza cyane. Hanyuma Axel, ikipe ya Manchester United ntabwo yahindutse cyane. Umutoza Michael Carrick kuva yagaruka mu ikipe akayifasha kurwana kuza mu makipe atatu ya mbere muri Premier League, ndetse nimugoroba barabaye bamukoreje interview, baramaza atese ku gikombe cya champion, uri aravuga ati rwose ntabwo ndi kure yacyo, ntabwo nubundi yari kuvuga ngo ntabwo akiriho, ariko ni Manchester United itahinduye byinshi, ariko yakoze ahantu hose abantu hose babonaga kwirwaye. Yari rwaye muri Mediane. Manchester United igiye kuzuza signing ya gatatu ya Carlos Baleba, niba barabujuje abakinnyi batatu bose bo muri Mediane baza gukosora ikibazo yagaragaje ko yari rwaye mu mwaka ushize. Yo ni ikipe ubona ihagaze gute igiye kwinjira muri Premier League ihagaze? Ngira ngo ikipe ya Manchester United yatangiye ibimenyetso by'ibihe, umugani w'abarokore byatangiye kugaragara mu mwaka ushize w'imikino. Nyuma y'igihe kirekire Manchester United abakunzi bayo bavuga bati bizagenda bite ko ikipe yacu ikomeje kujya mu manga, ariko gusoza ku mwanya wa gatatu, kinyuranyo ari amanota 7 gusa hagati yayo na ekipe ya Man City. Kongera kagaruka muri Champions League, byari ibintu byiza cyane abantu bakunze. Cyagomba gukurikiraho rero nko wari ubigarutseho kwari ukongera imbaraga muri ekipe kurana rwa kocha Carrick, ubona ko nawe amaze kumenyera ekipe, yayibayemo nk'umukinnyi, ayigeramo ibihe byiza cyane. Navuga rero ko ari umuntu wa mugani w'abanyamupira uzi DNA ya ekipe, uzi imfuruka zose, uzi igisabwa muri ekipe ya Manchester United. Waruhereye rero ko bongeyemo urebye hagati mu kibuga, mu by'ukuri nubwo umusaza Casemiro yaragiye, ariko n'umwe mu bakinnyi bari bafite experience ikomeye cyane, wagiye ufasha na ekipe ya Manchester United agatsinda n'ibitego, ariko biza kurangira yigendeye yigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe ya Inter Miami. Bahise rero bareponda neza kongeramo Yuri Tielemans, n'umwe mu bakinnyi bafite experience, yaravuye muri ekipe Aston Villa, bamugura miliyoni 35 z'amapaundi.
ni umukinnyi ufite experience nawe mu by'ukuri yari ari mu bamwe mu bakinnyi bamaze igihe muri Aston Villa, ndumva yari na vice captain wabo muri equipe Aston Villa, akaba captain w'ikipe y'igihugu y'Ababiligi muri ibi bihe. Ni umukinnyi mwiza rero, navuga ko ari ugusimbuza kwa nyako ku mukinnyi umaze kumenyera muri equipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umukinnyi wazamutse neza iwabo aho ukomoka mu gihugu cy'Ububirigi. Ngira ngo rero kuza yiyongera ku bandi bakinnyi basanzwe bari mu kibuga hagati, haba abo twavugaga wa Bruno Fernandes, haba aba bana ba Meino n'andi mazina menshi cyane. Manchester United nayo mu by'ukuri ejo bundi tureba Community Field Arsenal itsinda Man City, abafana ba Arsenal baravugaga bati rwose iyi City mu by'ukuri uburyo tuyibonye, uburyo turi kureba Maresca, nagira Imana akarenza iminsi mikuru bataramwirukana, iyo ntituyibara ati ahubwo Manchester United niyo kipe dushobora kuzahangana. Manchester United kugeza ubu ifite abazamu bane, ifite Sen Lammens niwe uzaba ari umuzamu mukuru, azaba afite abandi bazamu baraho barimo Tom Heaton, Karl Dalo, Radek Vitek. Hanyuma mu ba left center midfield, left center back, abasenta abakinnyi bo hagati bo mu mutima wa defense ariko ukina asa nk'uwengamiye ibumoso, harimo Lisandro Martinez na Aiden Heaven. Hanyuma n'umupeto ukiri muto bita Tyler Fredrickson. Hanyuma abakina mu mutima wa defense ariko bahengamira iburyo bafite Matisse de Ligt, bakagira hari Maguire na Lenior. Hanyuma aho twita kuri gatatu bafite abakinnyi babiri ni Luke Shaw na Harry Amas. Hanyuma urundi ruhande ruriho Diogo Dalo iburyo na Nusairi Mazraoui. Hagati mu kibuga bagira nk'uwo umukinnyi wa hagati mu kibuga ariko yengamira ibumoso, Kobe Meino, afite Toby Collier ndetse na Jack Fletcher. Hagati mu kibuga bafite Yuri Tielemans, Andre Santos, Manuel Ugarte na Tyler Fletcher. Ariko ari ahengamira ibumoso nta sio Bareba na Mukaja za ahubwo ari kwa Yuri Tielemans. Kwa Yuri Tielemans ari kuri gatandatu. Hanyuma Matheus Cunha, Patrick Dorgu na Marcus Rashford ni abakinnyi bose bakina ibumoso kandi bakakina neza. Iriya wing irakomeye. Bruno Fernandes na Mason Mount, cyane Bruno Fernandes ajya kina ku 10. Brian Mbeumo, Amadi Diallo, iyo n'indi wing. Hanyuma barutayizamu ni Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee ndetse na Chido Obi. Yumvikana ko Benjamin Sesko ari uzajya ubanzamo cyane. Aha ni Arsenal zazicira. Bwagereranya namwe basano twavugaga. Bandi batatu twagendaga tuvuga ku mwanya, ariko nka Manchester ifite impande zigiye zikomeye, ariko nk'inyuma ku mpande nko kuri gatatu no kuri kabiri. Nese nk'ubu ngubu turavuga duti wenda Daro agize nk'ikibazo byagenda gute, Mazraoui yaraje ariko urabona ko urwego ntago bigaragara ko azamurwa defense wapi reba kwa Shaw hariya no mu baxiare naho sisa buriya mwana usimbura Shaw ngiye no bwa mbere mubonye hari Amas asanzwe urumva n'izina rwose ntiwamenya ibyari ariko na Patrick Dorgu bra no hariya nuko Dorgu akina kuri gatatu nuko bahisemo kumwegeza imbere kubera amashoti agira buri gihe yakinnye yasatsira abona ibitego. Ariko Manchester United iri no kuri yabaje igiciro kuri Alejandro Balde wa Barcelona. Barabizi neza ko Luke Shaw nk'umuntu wakunze kugira ibibazo by'imvune, umwaka ushize yakinnye imikino hafi ya yose ya Premier League. Barabizi neza ko ashobora kuba gukina sezo ebyiri zikurikiranye bizagorana. Ikindi Manchester United umwaka ushize byarayorohere cyane kuko yakinnye imikino 40 yonyine muri sezo yose, kumva ntabwo yari mu mashango ku mugabane Burayi. Muri League Cup yahise ivamo hakiri kare, no muri FA Cup ivamo. League Cup yakuyemo na equipe yitwa Grimsby Town muri
muri FA Cup ivanwamo n'ikipe yitwa Brighton and Hove Albion, hanyuma muri shampiyona agomba gukina imikino 38 yonyine ya shampiyona, bivuze ngo yakina imikino 40 mu gihe amakipe arimo za Newcastle yakina imikino irenga 59 gutyo. Wanareba hari n'igihe Manchester United yigeze kumara iminsi 23 idakina, ifata ikiruhuko ijya muri Ireland bitewe n'uko imikino yari mike kuri yo. Ubu ngubu kimwe mu bintu navuga bongeremo batari bafite umwaka ushize n'abakinnyi, n'umubare w'abakinnyi ashobora kuba yakoramo amahitamo. Nibongeramo Carlos Baleba, urumva Carlos Baleba najyamo kuri experience ya Yuri Tielemans, ashaka gukora mediane nziza. Kobe Mainoo nawe akongera kujya ku gitutu cyo kurwanira umwanya, kuko Scholes nawe bigarutse aravuga ati ni gute Manchester United twisanze mu mediateur tuvuga ko ari we wa mbere iwacu ajya mu gikombe cy'isi akavuyo nta n'umunota n'umwe akinnye. Bago akeneye indi competition yindi, kuko Yuri Tielemans kuva muri za Leicester City, muri Aston Villa mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi, no umukino navuga ngo umaze kumenyera Premier League, kandi aho yabaye hose yakunze kwifuzwa n'amakipe akomeye. Nuko yenda Arteta yaje kubivamo, ariko ajya kuva muri Leicester City ananga n'imyitozo, ananga kongera amasezerano kugeza ubwo banamukuye mu kibuga muri 11. Yagomba kuza muri Arsenal ko birangira Arteta atamuguze, ajya muri Aston Villa kandi hose yagiye abumukiye ukomeye. Nekeza ko muri mediane yabo bazaba bakoze ikintu cy'ingenzi. Ikindi Bruno Fernandes aracyari umukiye ukomeye, nubwo nawe mbona ibyo kongera amasezerano bikigoranye kuri ubu ngubu, batari kumvikana kubijyanye no kongera amasezerano. Bryan Mbeumo nawe amaze kumenya nawe uragoye kwa Bruno, haragoye Bruno na Mount cyane, ariko Yuri Tielemans yajemo kubijyanye no gupasa, kuko Yuri Tielemans ni mwiza mu gutanga icyo bita true passes, ya mipira acomeka acisha hagati mu bakinyi ba equipe adverse. Kandi Manchester United kimwe mu bintu ikomeyeho ni wing zihuta, yaba Matheus Cunha, yaba Bryan Mbeumo cyangwa Amad Diallo baba bashyizemo, cyangwa na Benjamin Sesko n'umuntu uzi kwakira imipira yo mu profonde. Nekereza ko Manchester United kugura Yuri Tielemans iguze na Carlos Baleba muri mediane yaba igize ikintu yongeramo, cyane ko bazanakina n'imikino myinshi no mwaka bitandukanye n'umwaka ucize. Hanyuma warugiye kongera gato kuri Man U ni Samira akomeje ku cy'imikino myinshi, wenda abantu bashaka kwibaza icyo bivuze. Kimwe nuko n'ibindi bintu byose mu buzima busanzwe bigira uko bipimwa kugira ngo bihamwe koko bikomeye, yaba ari ibihugu buriya hari ibipimo bashingiraho baba ku gihugu gikomeye, inyubako hari uko bazipima bakapima ko zikomeye, n'umuntu buriya bafite ibipimo Axel bakoresha umubiri we, bagapima amagufwa iki, bakareba koko niyo umuntu afite ubuzima buzira umuze, bakabasha nyine ku ibyo ne nabiteguye tugeze kuri Reyo ne nabiteguye cyane. So na equipe rero ifite uko ipimwa. Buriya iyo ushaka kureba equipe, Samir yaraga kumujeho kuri Kobe, abakinnyi baba mu byiciro, urareba ukavuga ngo iyi kipe ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru iyo bihamagaye abakinnyi, ese abakinnyi bacu bahamagarwa mu bihe bihugu? Donc byumvikane neza, dufite abakinnyi bakomoka mu bihe bihugu. That's a key thing. Ni ikintu gikomeye. No kuvuga ngo hari ibihugu byamaze kwidistinga nk'ibihugu by'umupira w'amaguru, so za Espagne, Ubwongereza, so za Belgique, so za Brazil n'ibindi. Icyo ni icyambere. Ese mbasha kubona hahandi navuga ngo hazwi za mbuto z'indobanure, icyo kabanza ukakivivura. Icya kabiri, ese abo bakinnyi mu bihugu byaho heza hazwi ko hava abakinnyi bakomeye baritabazwa, barakoreshwa, ni ngenderwaho, bari reliable muri ya makipe y'ibyo bihugu, icyo nacyo ukakivivura. Ese noneho iyo mbahuje barahuza complementarité, ni amaculture ajya gusa ku buryo bakora equipe ishobora kugira imbaraga mu buryo butandukanye n'ibindi. Upimye nk'ikipe ya Man U, reka tuyanarizeho gato y'amasegonda make abantu babyumve. Urebye nk'izamu rya Man U, Sen Lamens ni umuzamu mwiza, ariko ikintu cya mbere uhita usigarana manque d'experience, muto ariko utaragira experience ihagije. Iminota mike yakujemo Ababiligi, ako kantu tukabona nyine manque d'experience. Iyo uvuze rero cya kindi cyo kuba agiye kuba overloaded n'imikino myinshi ku ma competition menshi atandukanye, hari igihe performance yagize y'imikino mike itazasa nuko azaba ameze mu mikino minini kandi myinshi. Diogo Daro twese twarayibonye n'umusimbura muri equipe nationale ya Portugal, sibyo? Tugaruke gatoya kuri squad yabo. Matheus de Ligt ari gukira
navuga yuko sezishize ntiyayibonetse niyongera nabo umukino ukomeye bizantongora ndi umugani wa Nepo wari wicaye muri iyo ntebe ejo avuga ati umuntu yarapfubye deriti byaranze deriti niba ugiye muri Juventus Bonucci na Chiellini basezera ukananirwa gufatisha ukajya muri Bayern ugasangamo abakinnyi basanzwe ukananirwa gufatisha ukaza muri Manchester abamagwaya bagerageje kwirukana amagwaya birabananira niyiseze uko mbibona amagwaya azakina mbere ya deriti azakina rwose so magwaya ntihamagaye muri nationale mwarayibongere niyo raracyakura Lisandro Sava ariko imvune za Lisandro ni ikibazo yega imvune ariko iyo urebye abaramplasa be none Aiden Haven ni umwana ugikura umwana uvuye muri Arsenal ejobundi Tyler Frederickson wala cyara academy no umpetura aho ngaho Luke Shaw wigeze gukomoza ku kimvune ubushize yakinye sezo yose ntabwo no mwaka yakongera uko tumuzi ntabwo yakongera iyo uje muri Mediane wabikomoje hano kuri Kobe Maino n'aba basimbura be Kobe nawe muri equipe nationale y'Ubwongereza yaramaga ariko ntiyigeze abona nibabona Bareba Telemans ahita aza kuri urwo ruhande rwa Kobe ukareba hano kwa Yuri Sava Yuri ni umukinnyi mwiza experience Enyere Premier League nkuko warubivuze League proven player ni sawa Matheus Cunha League proven player n'abasimbura be Sava Bruno Sava umusimbura we Mount me forme nyinshi cyane ari ikintu ugeze kuvuga ngo Bruno aracyari umukinnyi ukomeye ikindi kibazo manirwaye ni umuntu umwe ukora muri equipe ugahita ubona equipe yose isibura desequilibre nuvuga ngo ibintu byose bya Mani ubona ko bifite umuntu umwe bisa naho biri centered kuri ikibazo gikomeye cyane nta kipe igomba gukina imeze gutyo ikipe igomba kuba ifite option yego ntago abakinnyi banganya ubushobozi pe ariko ntibikwiye kuba ko umukinnyi umwe ajya gufata nka 70% 30% igasa naho abuzemo imikinire ihita ipfa iyo mvuze sima mvuze ngo ntibatsinda match ntoya ariko se mutakaje amezi 3 bamufashe na resista bamufashe na resista bingana iki ari n'ukuntu adahari mu gihe kinini ari n'ukuntu cyane ikipe ikamuzirika bakavuga ati wo Bruno Guimaraes ifata Bruno Fernandes abandi nta kibazo ibindi bisubizo nacyo ntago ari ikintu kivugira cyane so ni bya bintu byo ngo ni one man team ntago ari byiza nanone hari ukuntu Bruno bakeneye kugabana task bagenzi be bakamufasha ariko ntegeza ko Yuri Telemans ari kintu azazana amakuru za passes ze kasamariya cyo kora nanone iyo ni ingingo Yuri Sava na fitingamo neza Brian Bemo level igihugu ena ntigihambaye hari iby'umuhinga ku rwego rw'igitangaza yaguha wenda taguha ariko Sava abandi bameze neza ikipe niba abakinnyi uvuga ngo ni fringe player ari aho hagati ikipe ibaye ari nziza ni average player ya contribute bijyanye nuko ikipe yabimeze si umuntu wavuga ngo abandi bose bizanga Brian Mbema zantwara ariko bari respondinga neza he can be part of the team yagira intego ishobora kugeraho barutayizamu amani vraiment ni arrangement Benjamin Shesko Joshua Zirkzee ubona ko ntabwo nyine ari akalibre yamba na ubwo rashi hari igihe azisanga kina ku 9 iyo ipima rero uyibonamo icyo kintu cyo kuba igigiramo imyanya imwe n'imwe y'abakinnyi twavuga kariba nka Bruno nimero za mbere ku isi ba Yuri range ya kabiri ku isi ukaza ugasanga abandi ni kategori ya gatatu araho n'umukinnyi gukumva izina urarizi ukumva usanzwe umwumva ukumva yahamagaye mu gihugu runaka ariko nta kina ugahita ubona ko iyo umaze kwihuza Axel ukayazashingano zikomeza gushaka igikombe none ukanayisaba none gutwara ama competition menshi nkuko Samir yarabivuze ukanongeraho noneho n'icyo kintu cyo kuvuga ngo imikino ntisa no kuvuga ngo uzakenera profile zitandukanye z'abakinnyi kuko n'amakipe muzakina azazana ama approach agiye atandukanye ubwo gusaba ko ufite uburyo bwinshi bw'ibisubizo wa proposa mu gihe adversary yaje wenda kina mu buryo runaka ni atakanje ni mwiza mu kudefenda nka mu counter icyo nicyo mani bundi yatwaje amakipe sezishize ariko se ni najya gusettinga back nge ndi mwiza mu kumwinjiramo none nga possessinga cyane ese niba ari equilibre ari 50-50 handi asabwa kugira ya makarite individuel hari ukuntu mukina amakipe akequilibre mu gihe muri matches zikomeye nk'ama classico n'ibiki ariko ugasigarana babakinnyi babiri bashobora kuza bakadesida match twese turi gukina neza ariko ngenda kurusha abakinnyi babiri beza ushaka kuba mfite umusenta back umwe ushaka guhagarika ibitero ntera cyangwa muzamu mwiza ushaka kuba mfite wenda n'umuplaymaker mwiza ushaka gutanga akira pass cyangwa se rutayizamu mwiza watsinda Mani rero isa n'ifite umwe
buriya kimwe mu bintu byagiye beka Man City muri iriya myaka ine bagiye batwara ibikombe byikurikiranye bya shampiyona nuko wicarwa ukavuga ngo muri icyo gihe bari bafite Ederson ari umuzamu mwiza bakagira Ruben Diaz wari muri forma ari umudefenseur mwiza bakagira umukinnyi nka Rodri muri mediane wari ukiri mwiza bakagira umupasiri mwiza nka KDB bakagira n'utsinda neza nka Haaland. Bivuga iki? Bivuga ko buri departement igupropose igisubizo cy'umukinnyi utanga icyo navuga ngo icyo umukinnyi yashaka yashakamo kuri nivo ya mbere kwisi. Man U rwose upimye squad yayo ne equipe izabiraho ariko ibyo kuvuga ko ubukomere bwayo bwizewe 100% ku buryo waye twitereka ku gikombe sinshaka kuvuga ko bidashoboka. Nanone football itanga icyo kintu cya lo collectif cyo kwishyira hamwe mukishakamo ibisubizo probably nandi makipe atameze neza ariko ibiri ku rupapuro mbere yuko rwose twinjira muri saison ntago yari yashya hahandi bavuga ngo niyo wagira abamira cyane reka dutumike tugaruke